mana nenga kwa ugama yetu ndini makuna liweni usutibu ya wa president katiba ni kadhewu na nienda kamba maekane na wia na meyeka kuwa ungua muti utemui katiba ni kadhewu kiasi ati ila JSC Judiciary Service Commission ya mina kuikalandhi ya mina kutewa majaji 10 president dena pata wa umakweri mundu mesile ndini wa kidhimu kila cha ile cha miao uya wake ni kuwa point ina kuikia sahihi kuki unaendie unakinyangie katiba na kambe ndo imeenda nesa sindu la siadi na imeti kile ni chama nduku yutondu president wendete anangite katiba kinyangite kite sindu ita ile maile unga mama kasia tiyu inake ukwana na katiba nunga katiba kase ubitu nikenda kaungamia ndi ya itu na kayungamia miao ya itu kule singi wakulwa yakana mheshimiwa Ruto ne batonye kama athoko bana Kalonzo ndiko na bedina lakini yunake Kalonzo ayitikilwa ona titi Ruto eweka mwana siasa bifukeisia na akama mainzisia nesa mwana siasa yeyote kwenda udhukumana Kalonzo kwenda udhukumanake yana makundi maingi muno yulwake na mmemanyani bwene enwe kuitwa One Kenya the Mosa presidential candidate One Kenya Alliance the Mosa presidential mundu kibila kini kikwenda hii mundu tonya kuunga makasia mundu ailie lakini kiyenda mundu kwasia mundu ni toilie kwa kani sisi ingi wono ilie ayendi nasia no ilie woni toilie dinasia woni toilie ubebina na nicho kitumete ando ingi masia max deni wa Kenya deni wa Tongo haya tuweko mheshimiwa atuende na kwena onena nyawitu woni wako ni vayo loa alivotino ya BBI naondo to asisio OU koti wa yolo kana high court ungwa majaji hata mmoke kana betatala ya BBI kana hii process yo ndani ovatukana na miao na mara lo sindu bingi vo betha na makwani matumbwa iko kotini wa appeal na yu ni kana koti usunu uvanie kwethukisia makwani sikwambia matukumiongo lake ndani mamu ono ende no dela woni wako ni vayo loa alivotino ya BBI kuivikiti wa BBI ju kiloto nya kungulia ni sindu ila nane na bayambe undu inatwe kanisi tamba hivi na musimamo wako nikana be court nena nenga ni ruling na declare deni wa judgment yesu undu inaisi mundu ndawe na mutwa museo leti kila utuyo wa court kwetho ni museo lakini atikila nundu umwea weasia itikila kila jatuwa ni chao ikoti nundu kindu kiki kotini yu muthamande na mwanya wa kwasia kwa ile udhi kana kwa ile udhi kila nasia no kindu kimwe ana siasa alame Kenya na alame usapoti BBI manenge majaji maitundaiya nundu jaji amina kuandika kana mundu ni wowanie na aile kuawa inge wengi yawa ni kuthikoti ula wiulu na mweso idi ituondu wetua na walumia utuyo su akana mundu sio ile kuwa aenda akuwa paruling kana judgment ni nanenga ni bandu baitu tetekele kila kina nenga niwe na yu kila mundu alatu ulea tuituliandu tuboye ngai wetu nandi nikenda court of appeal ile kunengane judgment ila twetele inengane yasi BBI daile na mwange maima tuliendu na maboya ngai wetu nandi nikenda ngai tone esungia ngalukoyeba mundu bananga iwe sungia niboge ido be wendi wangu na twasema ndo ma timeline ndo twasise ke katiba ni kana kimio by referendum ile kwa mwaka mwetu the next general election na itweze neza kana general election ya mwaka ukitane mwi wa nyanya wakele wambe wa mwi wa nyanya kwa woni waku wasise wateto thima kwana na nebi ndaitu bona taveto onyeka kana pemu bangu one labda serikali
kana ndo ala masukumete BBI ma succeed na court of appeal ndio watu enda referendum niona maisha okaingi masembe make bill parliament ya kuamend constitution yetu kana lifetime ya bunge yevo mami extend nikenda tito na miaka ngili ya kuyandwa lame utongo ini kwenda ya kwetha kivilani mesi kana ujethewa MCS maya kwa miaka eli maka support ayume maya kwa miaka eli maka support masene maya kwa miaka eli maka support magavana maya kwa miaka eli maka support na leaders yonde makaba lokaba umasie hapa kuna cha bure miaka miwili tunaongezewa ya kukaa kwenye uongozi kwa hivyo ndo alama nesa au saa miaka 5 na saa miaka mwanza kwa hiyo ndivyo melekele juu lakini hizo upatokana na katiba upatokana na katiba kiu I know upatokana na katiba hiyo sio upatokana na katiba lakini bunge ndio vitu kiasi ndo referendum una cha wosi ndo uwe au ndo yuki wana cha diwe tuika niyonzi ya kubawa kila kitu na kuomba kila kitu kwa alama unena medo mese kana kritikala BBI kana kumivoya ibiteju ni kuongela ibina ya parliament ona president Uhuru Kenyatta edha na miaka ingili kana tatu ya kunalosundi alright na ndi kana some motomanyi angiva nondo niona NND ni muvya munondo wa kwithamwe vathamwanya wenyu na kutuma makulu nondo niona mokite ne savyu honorable muthama we mwathime ne ngai muno na inengo sikivathukanio okay twa wata atete mail letter go okamba twi asio muno so ni Boniface na ndi ungivano na ndi naona ikulo yevano amutongo TV ni asia mwi asio kule muthama kuvikiavu akwatanite percentage myao ya akamba makanena na mwasia umwe mheshimiwa hizo ni kulio no kitakuwa kunikenda sasa ni wasongea na ungivano asia ati ngelese mheshimiwa muno mukulie niki uteyungamia na event ya Mungu na ayite kivila cha usumbi ni Alex Kuma ngalikosia mwa na ungivano aitie muthamaniki atasiokea chama cha akamba vala ve munene witu Kalonzo na nitwese ni ukwete ni kana tose kivila tambai kana somewa mujene kendoso ungi na ke ono aitie imandite makulio nondo bawe na matomani maingia na ngimate makulio kana some wa muthia niki muthama na chama cha UDA meoleana na BBI no ambo songiazo isi kana na muno ano mata ukwethukesia ni kuna ya mwingi muno ebe jinda negwe sindu ilanda lilesia uthuku wa BBI chucha BBI ambaye kiukela kiu haya kiki ngicha chama cha mukamba ziba ubaluku ne bondikile yuta balukile bawu ka kwaseti na chama cha mukamba jibe chama cha mutua kitongwewe no mukamba pe chama cha kibudha kitongwewe no mukamba pe chama cha nginu kitongwewe no mukamba ona kuyo ingi sio kwitongwewe na kamba yutika ka kwase chama cha mukamba kwase nikiva ju tenda kuthela kwa mundu ila Uhuru na kwata ni na Ruto na maseu bya Jubilee ni manasindi sumbi na idha matuye nunu mayonganized juko genugila mukambo tonya kuboya ngaine wa ipesu na chama isi akibudha na mutua igwata na chama kingi kenene juta UDA moke tukwatane na tuyoza position thini wa chama kiu nikenda tukitawale yengi kiungamia candidate wa mukamba na ibugu yanga yitu ya uteti kila kutongwewe nikenda tongosi mundu uteti kila kutongwewe naketi mutongwe kumwana ungulia nilea uungamaniki uketi kibela cha president yes nundu ninise kana kuyange maila utongosi ana ditongwewe nundu nindonya utongosi na nonginya nitikile kaneva nindonya pyo ungi utonya okay na te kalo ujuta kwata na idionde ninye tuwe tuya bawidyo mheshimiwa tuminukila ndo twina ndateke 10 kwata niti akamba yes minukila kama musungi akamba makwata na kana mbai kwata na ndeto na kielelo ina nenga ne ndeto ina manenga haiki boko chosa wako ne ande nekenda makwata wozu kukuli uyu ambe ya umba ni ande
ameite tuende kula kwe muthama na ndeto ilo nene Alright. tukaumila twingwatani twiminukilelia umite kauntini ya Masaku wa seneta wa Mbeya wa kaunti isu ya Masaku na ekulia kwa yukite vano kwa miaka la devolution ile to kuma 2013 na tuisia kaunti ya Masaku na ile mbeto yitu yokamba kwa jumla kwa woni wa kuona devolution Mbeya sila sia wa county mono ya Masaku nondo ya wa bakubi billion muonza wona pavukumeto nesa Mbeya sisu ni dokumete ndo violate ekazunge na vukumi wako ni comparison na vukumi wako ukaika kangundo yu unainoona ni kutaria kamba kana ninyi na hanise kangundo na matungu kweza na constituency yana ile ni government chief whip na umundi ukadi constituency sisi lila na vukuma na milioni ya na imwe na miongwele na itano no itala development siako no in comparison to wala we Masaku we ametho imakathela mwe no kesa ongelwangi no ndaka meyeve yuma gate metho ko kubi kaunti ya Masaku ikamanye ko thuku wayo mutua au mabaya nundu mutua ni waongia anduma auditor general audit ya mabuku make undu ukwenda na mbeze ile sia ile la wanayuka omino baba yiwati the money has been spent on projects but there is no supporting documents yuya kethela ili kuba yana belika mundu ena metho na wene kina mutu akakoma ndini ndakamina nyile ate mukwati nundu bezio Masaku nizo ndumie na hii pyu you uka drive way kwenye hiyo kitu lakini kala Masaku wikala Masaku you wa drive ku Nairobi weneta Masaku biki nduona cha county yakatula tubandi tukule Machakos county Mbene town biki nduwe yako wandi county so kuila tena sio ndesi ya Masaku biki nduwe kazikeni cha county wandi hospitali maitu there is no improvement ezabe pandu peki 29 ni Masaku na andwa ingi juma inenu that's buyu muthama emeava unundu deundu utanena ulawa aki ulawa ile lakini ya ndora support ya mtu wa makewa muthama inenu with ya mesia isuno siasa lakini kama kulia kuoba lama umete ni chao mekitwe na iki mundu ndaji ndonya kwata 7 billion shillings wewe mbenyingi sia ko jude we ku 10 12 billion shillings no yithia bikindu wona ni substantive wikite odo wonikana wandilikanya lita wiki umwe kana wiki ndelunikana mheshimiwa Mutola ni governor wa Masaku nwethi wa bunge ya county avikiana kuweta maundu ala mekite ndo make wo wetakana nemenzite ndovo ibakube mana thandatu na 17 na hata nile maundu maingi ra serikali ya county yekete na niwo yase muthama mheshimiwa yase kana county ya Masaku beza ne bondo mie na ipyu na maundu azu ukamwe substantiate ndovo isu one by one hiking onakimu niwoni aibingwa kigu cha shawa pandu kasumba kandaka haipandu wana pamwe beilo botoya kigu Masaku hakuna kabisa hayi na yu andu ala menza mea wa Masaku andu pai mundu utesha wa muzi wake kuyawu pai mundu uteki kigu muzi wake pai mundu utestima muzi wake andu Masaku pai mundu uma Masaku kuyawu akadhi umanda hospitali bandu bangi lakini wadhiata wadhi Masinga wadhi Mwala payiki onakimwe yikiboneka okay tuminukila nodo na Masami to ni maendete mona lakini vena makulio eli nikenda tuminukililie mheshimiwa ke angine metro mekulia we mheshimiwa Muthama akete kevela cha ngava na county na Masaku 2022 akamusungie mwana kengu yate atongo yala mavu na yumela matongo si mayasia nenda nitwika kina atongo yala mavu mayuka na sia ndumeka letina woma kama twikina metela kwenda kwa ngai nunu ngai no wisi mundu la withwa etha ywe bindena no withwa evo bindena nundu weta ndo mailie na ala si ono metho mailie na ala matailo no metho mailie ku mutongo iwagwa mukaka umye mathina mandu na ni mongumia ku yakwa ibila tuibika 2022
ngaini we wendwe ya nandu mama saku wiyetia kibela kina Wasongea. no joki tumio na bakwa UDA yule kija chairman yenosi bakwa UDA dikuyenga atwika kinande ni wa serikali nesu lakini uwasia wakwa mundu ni zuzundi benoni mundu dwi mundu uta challenge on a president yadhani Ruto hivi waanga mwe Mr. President please sir this is not what we agreed one and this is not what I expected my expectation was 1 2 3 4 5 Okay. if that is not fulfilled I'm walking out to tell Kenyans I'm not with you because you cannot fulfill what we agreed. Yes. Tuminukilia mheshimiwa. Etu noni kila kenedi okuya Mombasa ndini wa umbano wa UDA okwanda tikemwe no viki na kueleza mzee na UDA ne yo target ya serikali na meika nyuno tuwe na popularity town na meona ndio maana myoga maana Ruto alama sito hiyo zote kiu mazito asitiketa Ruto kingei nini yisuma na kuna sio ndeme ya Kenyans malume to balabe Ruto ko ujuni diemenda kuidimitate with it yandikiria ndo te kama bana na tiyundu teka mayona meko yayete kukia yasi serikali no leana na ndwa ko gwathibwo no kuumia utiundu that's part of life na teno itesia muthama na tiangas kana mbingu kana huti uyanangasa ukoza kakiti wika kuna muthenya wa mbe wona kasema waka kuna muthenya wa keli kaisemba muthenya wa gatatu kuna ukonde kenda ukusisi ka kuonaka kasiogetina ndu ikezinuka kuna lakini kaisemba kwa unye ni muti womie na kwa yai nai Mombasa ninaendezi umba no wakuona dela na polisi wakana makude mwenda ho wetu wetu umba no ni twa kedi lakini raia wako na sisi na mwe kuna ina utubea na utubea members of the press na nenga na message be ngine ndao na cha mundia okay ko ni kana serikali kwa na kunikana ne kuthenia chama cha UDA kana ati ni wazi ndio na kiunjuri kimewatia ngazi hiyo nundu ni affiliated kula tu junu kiujuri chama chake ni kiutunga mkono ni jupi utuma kuna tianga akuria medhi nani nundu sia maida sio mena sio ni utunga mkono as long as ni wenda iforce kuma kana ni wata ni siana siasa sia UDA mheshimiwa bitikeleto minokelele na ndio nenga mwanya unene na mukamba wonde valawi nondo kamemeka mutwa ngwe TV kavikia mukamba wonde valawi nena nake kwandatika imwe kana ile kena ndo nyakuravya kamba ni na ni kwatia kinu diu translate you try kwa lugha ya ile sionde lesi Kenya Kizungu Kiswahili unawenda ile na Kiswahili na Kizungu ni kuna nena Kiswahili na Kikamba kindu cha mbene ambao unena na Kikamba na siati ni makosa piu andona mana nungilwe ni tada kwetho mekalite baumbe wa miaka miongo itano na mayuki la kwacha makuwe ni mundu na miyombo wa nyumba sio na maiko manza nwedi abai mundu onomwe utonya kuja serikali wa Uhuru Kenyatta niki maundu amepi nienda kuyakamba kana momisie na mangwata kuoko toza serikali na Ruto andu azunga maseto muthenyo mwe na ndimanenga title deeds alame ulungwe Bath River ngamatungi itekasio na maine wa title deeds kindu cha keli nikana mawela tupatie twende ni wa serikali tukalika ikilia ni wewe nataka kuambia jamii ya Wakamba wale ambao wananisikiliza na Wakenya wengine wanaoishi sehemu ya Ukambani wajue kwamba waliofukuzwa katika mashamba yao na ile shirika inaitwa Tarad ya serikali baada ya kuishi pale kwa zaidi ya miaka 50 walikuwa na haki ya kukaa pale na kupewa vibali vya kukaa ndani ya mashamba yao, lakini badala ya kufanya hivyo walipomolewa manyumba yao na maskini wakatupwa nje, walale nje kwenye baridi na kukosa chakula na mashule ya watoto wao. Mimi nataka kuambia tukichukua serikali na Ruto
nitarudisha hao watu kwa siku moja na watapata vibali vyao vya kukaa vyeti katika mashamba yao. Shukran sana Jambo la pili ni wale wanaofukuzwa the river. Hao watapata haki yao vile vile. Na jambo la tatu, haitawezekana tena kuweza kudhulumiwa vile tunadhulumiwa na uongozi ulioko sasa bila kutujali sisi ni kina nani na sisi ni wananchi wa Kenya. Nende ni muvya muno nondo wa kuvatha mwanya waku na kunena nyina Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba naindi na kumwendo musese ndio tuongea muvya we mwanya nondo wa kwithwa watambanya na ituvala twethiwa nake Mheshimiwa Johnson Muthama na ula wa seneta wa Mbewa kaunti ya Masaku na niwe mwene kivila wa chama cha UDA alama watu mama kulio kithandi na soma na utumani wa kununde kia nondo makulio meo maingi ndini wa namba yetu utumani mukuvi ili tutukenda imwitano ndini wa Facebook Mutongoi TV ndini wa Twitter @Mutongoi TV ke @Erastus Kithuku ndini wa YouTube Mutongoi TV official makulio naona ni maingi muno ndi muvya muno we mwanya nondo wa ivinda yenyu na yukuma kwa naende umuthi ni mutavisekana twi imwe kwa imwe kuma kisione cha Muthaiga ni kaunti ni ya Ilovi nini Erastus Kithuku wa Zomo ni muvyano ndo wa kwa ile ikumbi ya siasa ala onde mavikiana kwa ile ni muvyano no ala tuithiwe tuma na mo ngalikosea Masaku twakana mu Ilovi tuambie na camera people maitu Mundui Mary Kithusi na Mundui Joshua Philip na ile director ngaliko ino ni Mundui Charles na tuisisia ngaliko iya inge twetha twitia yani sena mo akina wini kanini twina ke Mundui Loisi na indi muvya we mwanya kwa onde alama avikiana kwa ile ndina avikiana kumweta masito menyo akina Benjamin mwaka ni muvya muno ni Erastus Kithuku wa Zomonti kuendea kiwiyo cha kwa ila kuma kaunti ni ya Ilovi Tiwanesa.